مرة أني هدو الجاسة تربان كان قلتو بوني جمان جل إيه نمني إبصار ربي كنجر لقايا فيك بوني جمان جل جران دلنا قابل ده جو جنا شيء لالو إيه يو جنا تيجي يون التهاسة نتنيها سوتي إلالتشين أكمي تفلالتشي إتمن سنين وان ستمن نواني أردني أبو راخرة مالين قران الدنيا تنرى نموتو واتكو جراتو برين خياسني قالي والله قالتو والله وترى سنجا بر ويفر كينيا دتشي خيسا حاجة كاين بر أكمي كوي هاي نوبس أكمي جي يقول شيء تنا مدهالي لالو اتديا ده شولا بوني يه من إيجالي ميجون تنا كمي مجاهنة تثبتمو لالي وقول لالو أنا نانجت نمين أنجالب نموتاتي خاخ إسفالتي تنقوبا إنس واني قدرتي خلال تيم ستس مارس درساني ماريت بس ليس مستريح توي منفق حاسو سيسي في تيتن ما جرش رمان جنبي تناف مامو بان فرانجين أكا جايبت فرانجين أكنا اوكي كشو قلال نراجعته نورابو جرتانا نترك نورابو ليمتي أني برون فرانجم كرو أتنجال تو ما خنت مالف النجوتين نان سنرة نتي عصوي قلت أتنا ما خنجال تو مالف كنا جوتين نان درو ملة تكان جيني أممين بيهو قاف دور نخاجن سنس أكتم بيهو أنا منتي سنتو هوج سنين دفع نخانا كسته إكس بودلة تكا نفسي أك جار سبجارتي ولا لهم بينو وكان كنامتي حاسوني قادي ولي نافي وان سافي إشي في قادي وجاسن غيرة يسبرك غيرة ماما بامبر غيرة هو قادي لا وجاسوتي ومثلا وكغوتة تك ماما بانجبوفي ومثلا قادي ولي لكو جتف أك ماما بان إشي جبوفي يبان دبت ما أعرف كنا غوتني نجتة جارسكت تبر بودي إساقول نانجان جاني وني جيتي جارسكتو باس نانجي مدن بواسين جن دوبي سلبفتني بريسانا نجت سر وانت كنا سر وانت كسر أنا سر نواني غوتم ملي إني خنامتي ووجهاس الناس وجهاس النيو تمام قادي ولي ناس النبرة فما وهندا يسبر جاجرا أن دور مرة نيخ جي خطير دمنان خنا مرة خيسة سيني أقوم كان عندي توشوك تأمر رفت ليونا كما تو مشاخنة تيوني مشاخن بودا خيرنا رتفت جيسا أنا تمام نيمو ونيجي كم تقول بابنا انتربيو الجونا انتربين سيقولا شو انتربين سيقولا كم تقول برتل قالتو إبسا رقاهي مو خيتيف والله يدو تكن سخبة خناف بيه نو وان كوني أجندان كوني أتشيمتي إني خطمان كرمتو سينمي مغارو أما ونين نمو قاعدة بي نما ماما بامبرا جرو خا ماما بانكنا كابيت اسكبيسو أما ندو فيه غامبا خالينا تدولي والله يبساخي بكا فدوا ممانتنا تفورا إنو أمانيخا أمانا تفورا ما رجع أما غرتين جنتي أني وان شي وجهها سي تربان كنا إشي وجهنا سواجر ماما بان أكم يونتو سران قمني تين قبا الناس ستين همجيتو من أوبسن تاوجرا إسافي دين ناني ولماي في شيكوتي ميكاتو دكي خدتي غالجيني انغلوني خاونا راي خاجا تشاني جرت الى امت دفتي مانتنا خولي غد لي بونيانتوني انما كما كتاتي قفان ندبي مال وي دلاتنا وي شيرن ما قبدن جارتيا جارسخيا هافورو اكني تو ايسا جلا جرتسون اكن اجيجو تابلتو ماردان كنو تنجمتي كوني مو اسيبو يا قدي وانت كان سيما بساي وجود يرتي كروس نما قوتي دوبرتين they go berserk it means وجود نمني berserk they don't give a shit أشي بودا وان تريد دو فمالي دكي سمي أدام بكا كمالي we don't care anymore أشي بودا we don't care so that's what it means غلطو بيابو بردا بچو خيدي في أنا ما وني دون أرسو هات اسم شمران كن نما سنجالة ترى نما سنجالة نتفتن نجيبتن نما سنجالة نجلا في يدن
maaliif bakka san wahiitu jira laal nutu nu galuu didde dama nu jaala ni tuffanna maaliif tuffanna seete laalleeti akumaa fi akanutti nama dumuucaan nu jau kana beeku rabbumaatu akumaa fi akitti qalbii teenya tana nama nuti naayisii nuti hin taane qalbiin teenya ni feeti wallaahi yoo feetan ni khibda jaa malee hundi keessanuu ni beekta warri jala kana jiru qalbii teenyatu attract itti nu godha nama akka nuti feenu nun taane for some reason we kinda like them bar faranjii nuun majatti bar dabalii jaalattanii dubartiin dabalii jaalattanii nuun jaan nama yoo hedduu na jaalatee inumaatu hedduu na kabajee hedduu na jala kufee qasho laaleetiin ni tuffadha achi booda jibbuun eegala maaliif rabbi akkasiin nu uumeen beeynu haqa yoo haqa dubbanne silaawan feetanii warri namni dhugaa ni amana yes dhugaadha siin jaa namni kijibummoo hin ayyamu so dhugaa jirru himnaa hin beeynu maaliif yoo nu sagadan yoo nu jaalatte dhiitti yoo nu jala kuftee for some reason akka nuti feenu san irraan argannu akka nuti feenu karraa argannu shayxaanticha sana ka gaafa qabu ka gurraacha sanii anyway huccuu gurraacha uffachuun mana fuula isaan baanu anyways shayxaana maalatti haasofta qoe way haa dubbiinuma qabda rabbiis numa sodaadhuti maal haasoo jirtas so abaazar warri isaatti dhiyaaddan fu'aad keessan nu dubbisaame wanni kun akkanaa miti keessani akkasii akkaawunti isaatti tolchee waamara isaa tolchee edit godhee laxxafee asirratti adeemsumatti aan amma isaa wajji haasa'u booniyyee kanas haasa'uun hin barbaachisu waa'ee akkasi gargaarsi yeroo tollee itti yaadaadha epooloon haa deebise inshallah wanti deebisaadha gaafa gargaarsi isaa ta'ullee namoonni jajjaboon hin jiran akka ustaazotatti gamtaa keessa saayibban isaa namni jajjabaani gargaarsi gaafa ta'ullee akkaawuntiin hidhamtee akka taatu akkaawuntii isaa irratti akka hin taane xiqqoo waan sirraa'amuu qabu jira beektaa ibsaa kiyya inshallah ta'an keessaan si barreessa gaafa gargaarsi ta'u akkaawuntii isaa irratti osoo hin taane saayibban isaa sheekota gurguddaa irratti akka gargaaramu wanni godhamuu fi qabu hunda irratti akka godhamuu hin jaallu inshallah sanillee achuma sirreessa. Okay, maaliif hin bayyoo akkaawuntii isaa irratti akka hin taane tan? Sanna rakkoon qabu inshallah isaanumaa waliin dubbattanii sirreessitan rakkoon qabu abshira san isaan isumaa yaadudha. Ammas maama baanee raawwanni isin ajaa'ibu hoggaasitti haasa'ullee haasa'uu hin danda'u buqqisee irraa baafachuu roorroo keessa jiru himachuu hin danda'u. Miira keessa galee boo'ichi dhiirti kun boo'u hoggaa boosoo gartanii akkana qoratta wallaahi odoon dhalaan tana maallaa qabaadden duraa lakkuma shanillee taatutti argeetin fuudhii bacaabbate jaan kan isinitti hima kana natti hin godhatine wayyoo dhiiratan ambooniyyee gaafurraa ansumatti hima reefullee hoggaa si dubbisu sitti himee ture. Gafuu isarraa ni baatan sa'in an dhugaan sitti himan gara jabeenyaa fi dhalaan tun amma hayaatu gara jabeenya isin qabdan amma dhiisan mana rabbi jazaa isin haa kafalu wallaahi. abshir eegutti hin jira deebisu akkaan dubbatan yaadaan dubbadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ibsa takkaan dubbanne mee irra yaada gabaabaa tokko qofaan dubbadha. Ajandaa kanarratti takkaan dubbanne. Ayyee. Guyyaa boru osoo ooleen bulle waan takka osoo dura kanan jenne waan hin jiru akkuma yoo tanaasan ijji gaara kana duubatti hin garetamu ta'aniif keessaa fuudhan jetti Oromoon. Obboleessi keenya Ustaaz Hamzaa Sheekh Jaabir jee ture wanni sun hin oolle agartee mi amma? Nuti itti fuuna booda ammas arra bulanii boru normaal nu gartee walitti deebina akka hin jenne boru itti fuuna mana banaadhaa mucaa kana haa gargaaru mancaawata nama hunda akka hin taane rabbii jaadhaa ibsa fi. Barfidhee bara akkasii amma goolabdee baraan boru yoo isaan mana banuu baatan mana baneetaman gargaarsa eegala. Yoo namni mana banuu baate mana banii namni walii rifatuu gaariidha ilma dhiiraati. Galee namni hundinuu namni kun haa xiqqaatu rabbiin diiniin isa kabajee jira beekadhu. Itti fayyadamaa fi namni kun hajacha himee ibsuu danda'uu fi kan beeknee jira. Soomtaan miira keessa galaa jira.
nama tokko hanga inni du'ee hallayyaa seenu hanga inni cadhee hofee bakkatti hafu eegurra ni gahaa wanni dabre hajaames jaamee ajandaanis tahamee namni hundinuu ajandaa isa godhatu hin qabu guyyaa baruu osoo hin dabarre yoo Hamzaa fi namni eegale sun mana bane daayineetiitii waliigallee irratti namuu waan dandeenyu gargaara yoo isaan tasa baru mana banii nutulleen dhufnee isin bira teenyee waan dandeenyu namni hundi haa gargaaru itti haafuun wallahi ani takkaa irratti dubbadheen beeku wala isaa fi isillee jechuudha. Abshir bakka barubar jebara nama wadaa guma sanin dubbadhan waan takka nan godhannaan beekadun dhiisu ammas isaa waliinis beellama jechaa dhabeetin jira. Oggosuma boru yoo waan takkan godhin nuti sagantaa gargaarsa oofna.